wabarakatuh. Tolong dibacakan hadis ke-25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر رضي الله أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة كل تحليلة صدقة وأمر في المعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدن أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال أرأيتم إذا لو وضعها في الحرام كان له وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa sahabat Nabi yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak mendapatkan pahalanya, sedangkan mereka mengerjakan salat sebagaimana kami salat, mengerjakan puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan harta kelebihan mereka. Nabi bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian bersedekah? Tiap-tiap tasbih alhamdulillah subhanallah adalah sedekah, tiap-tiap takbir Allahu akbar adalah sedekah, dan tiap-tiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah, dan tiap-tiap tahlil Allah la ilaha illallah adalah sedekah. Dan menyuruh dalam berbuat kebajikan adalah sedekah, dan melarang berbuat kemungkaran adalah sedekah, dan persetubuhan di antara kalian dan dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dan bagaimana di antara salah satu kami yang menyalurkan syahwatnya pada tempatnya, maka akan mendapatkan pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada tempat yang haram, maka ia akan mendapatkan dosa. Dan begitu pula orang-orang yang menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala baginya. Hadis riwayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-mu'asna an Abi Amr wa qila Abi Amrata Utsman an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fi islami qala la as'alu anhu ahada ghairaka qala amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-21 dari Abi Umar dan ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dan tidak aku tanyakan kepada orang lain kecuali hanya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan yasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ghayrahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, pada siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Pada siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Pada siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Tolong disambung dengan hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad al-Qaslani bin Ali bin Abi Thalib fi uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqalat li radhiyallahu anhu qala Asirtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu dan kerjakanlah apa saja yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Berkata Imam Tirmidzi, ini hadis hasan yang sahih. Oke, cukup. Tolong dibacakan hadis yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Tolong dibacakan hadis keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي عبد الله بن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علة مثل ذلك ثم يرسل أحدكم فينفخ فيه روحا ويؤمر ب40 كلمة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد